Hamren Residential English School along Ruptalin, Karchu, Catalan. Pini pen Ire Parman, Pension Vic Hicheng. DMC pen Inglong Havar Askul, Kahum Ridam. Kardom, Pini Adap Abirta long penili sami vilen rong parpi. Nonarjuik tha Birta Angton pen. Pining pening kaning kora po arta nakichok Hamren Residential English School along Alir Alon pen Ruptalin Karchuamay, Catalan. Labang Sodon Rilake Ruptalin Asengkan Karchu Catalan pon Hamren Residential School along Karbiang Long Life pen kene pon amohor damtang parokreser kep ratrokser kep rapli aningkan kang pupon Labang Sod Residential School arta pining an ningkaning kora po nang plenglo. Halabang Sod ningkan pen ilitum jong silang dam pulote Hamren rong supi ang bong pen lata ihum abarimlo. Labang Sod School along atok anu rong rupen nang kacharli apan kivang pinyani ongdunga somaratum akang tuyang deng kiliduna payamatsi pinang kithek long dolo. Kidukelak rong rup aradaw somaraphan toklang akeng kamalong pen kang thurji aphan pura SMC atup chingwai chingsai sarpen thekser alothan bang atumapan pangrom si aning kanlang along lelang dam seta HSLC asat lang along ki unduna phai ki jumpon ave. Karbiang Long Life aphan lothan bang atumpen nang kapachini dun atengke bang pharu phoso si aphai pining aning kan lokachar lido bang so school aphan aporisi Central School pusi hokpon lo. Pining surihini rakreser kep aningkan Karchu Catalan pon Ruptalin amayalong EM in charge Higher Education asai kamanat kilang kalana bom akihai Jugot Singh ingtia phansi alhi sarpo aman pen chupapon lapu phapangjang aman pen kachitong dun EM in charge Art and Culture Biren Tiso Chairman Hamren Municipal Board West Karbiang Long District Deputy Commissioner Isfakur Rahman Border Development Board Chairman Richard Hanse Hetsing Rongpar Vice Chairman Municipal Board Pen Chenglok Penang Anward Commissioner atum chitong dun Ratamay Pi Cheng Cheprang Residential English School Osomar atum lun chito ang DC akikan pen kapar om theklong Bangso School Puthak EM Rupsin Teron pen Karbiang Long Life atheng no klar dak alam thi nang pachini dun atengke yan ke bana ni kan ko ke chok lo ni haru ke sarkar nan roskar apti ni kan si da school cheng lo da school ke mang ke central pen si frank ke la so ke cheng ye phan so ka du matha lo ko si ke cheng ko ke central school ko si ka ke da si ko da ko le lang lang ko si da school da cheng lo api ko bang central pen bang ke la so grand abang ke asa so tengan tu te masih concept ko si ko dan juga special tegap itu dia sih punya bala so ya non aku tengok ke school sih tinggi lo aku pakai school high school lo penon itu tengok pakai dan non kan project ke la so school itu tinggi pen dak itu tapi barat cuma tu mati long lo aku pakai tinggi pakai itu jangan ketika pot kita mesin aja long lo sen persen jadi kita pas lo dan dak kapur pun semua tu nonton tengok lo je lah tu semua dan nonke adok tu ke engineer pas lo doktor pas lo so productivities good tengok lo tapi nonke pangrum per bangke so school kipli bangke ni tu ali rat pan itu mana pilong lo itu mata tu Tangti Labang So School aphan Karbiang Long Autonomous Council pen kirap kapajerdun je phan Higher Education anhat kelang charibom EM Jugot Singh ingti pen alam the ilitum arjuik senang Kingsi bangke ladak silver jubilee organizers atau banan ini turun kini kan ko ra po ka school tekling ya atap tengnya lo lapen apyong improve miong la songsia keklong lo infrastructure lagi upgrade alam sita student enrollment student atum quality lapen student atum itu pass percentage dan non mesem 100% de mesem lo ni atum chudingi tekang undang te ajat le punon officially ke amalgamate hengulang ta hai mini sita at least a functioning bangke headmaster bangke komisi don nama claim rapper annual function da claim rapper morning prayers do mujhe morning prayers ta from KG1 to the class 10 do rapper kule pure dangke junior
student atum na senior long po la tum encouragement long po Charlie yung po la son si claim lo putang pe la dak environment han system jela la pe dak teachers atum pen dak SMC tum pen kadu weching wai long la weching wai lo da tum pen han su de chini jela jadi isia bang ke di chak no dak tadi make non make la so department up to class 12 higher secondary school ke CMSR department CMSR Selangor la sini hin kan malada ka problem ko pipima CMSR kan ko definitely CMSR lani la pen hin kan tamne la dak tuang ke recommend lo dak mission environment do ko infrastructure no development News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Central Government kapithikpon unorganized workers aphan kapanong pension week iruya pharman phaikuni ni phai thom cap arni pen hamren multi utility building krung sai angdeng along kangni PMSYM labangso scheme kupilo bonta kapre kalilo donatum ilitum kadukawe phanta labangso scheme abang kinang sot atheke ilitumang bong kachuklem chudamuni lapusona por nangkele halabangso huraphan pension atangka akelongji atowarlo labangso scheme along pen ilitum claim pachun ikra chikloi janalong sikasuri ke thom atangka chipalong luna Central Government pen kapanong pon Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan labangso scheme pen ajok bangphu la pen bangphu tin atumaphan Government ahin pen pension kapajir ponji labangso scheme along kithik pon dolo Sarlam the kipu okhiason ekengar kong ingtangtik kipu labangso alam the ilitum mathadam iksenang Juwan kiklem kedam ingtang tik ahut asontin asaylong kiklem kedam kapachun uni kang ar dotahai Bon tamunit akaylong kachuklem chudam ajakong nang bobdet api kupi kuson kireng dunpo labangso lam pensi sorkar kamunthi bangso puthak sorkar ahin pen munthi si sai kachuklem chudam kidukdet do anara aphan labangso scheme penajok RD kang hor asingnam kapajok dun wanji aphan sayamo kideng pon padulo Bonta ilituma hawaralong jongsi langdamlo pulutangti labangso skimo puthak kachini dundia sonsi ki onglang Karbiang long life kelang kaching hona korti lapen injure do anatum tangti pinipen labangso PM SYMS askim along chirap chitudun igra pension kelong japhan bor-i dun ikhurlona bangso skimo puthak Hamren Construction Workers Union abidisar arson ronghang alamthe ilitum arju iksenang Sebenarnya bangkit itu hamren dah ward proxy, pada dah hamren town along rara tu bang kecongdat kecutiki arat lapen dukan kedua tu lahai han kecujor bang tu dukan itu tailoring kedua tu lapen lahai construction kam kiklem labor satu lapen dah agriculture labor satu lahai tu bangkit labang so scheme lo pinian ta cini dundela tapi ini labang so workshop nang itu balaswa Hoja kota hobha nang itu pen bangke lahai hui olam the thak ni tungbai dak je khan ponlo lo la sining the je labang so scheme long unana bangke je daga rara tumka long dun po la pen claim dun po busi pini pen bangke chisik ponlo la dak Aadhaar card nang ji la pen bank account la pen pan card la son thom pen bangke mandatory la sila bangke aduti na bangtin same wangsi la common service center long sila bang so resource bangke claim nang po la dak free of cost only that Mana mitang labang so tibul koson ma is a thing pen kan pen kan kiam bang potum dak reason do long lo la banalang itu bang ke sarlam 18 bosor putang ke mitang aside pen contribution cikini 55 rupees la pen government aside pen people 55 rupees la total bang ke 110 per month ada somondhon alosi poisa bang juma ko la se after 60 years la putang ke angkar bang ke la tum pension lo ceklu yon lo suling thom la pension lo Lapu District Labours Officer Rana Ingtipen kapachini pon atengke Acha lato pension week unorganized saputa je PMS SYM Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana aru NPS National Pension Scheme mainly the unorganized worker tumhan Adap Abirta so muke mission scheme so claim han develop officer ba senior citizen ba any
ধৰক নানিটো মিডিয়া তুমি লাগে যে দায়বদ্ধতা ৰেছপন্সিবল দল লাইটো নানিটো থ্ৰো নানিটো Bangso pension week lake non kevangji matijong miphai trok arnian pajut ponpo. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren. Amlet LP School lapen Amtukapam LP School kahumri long ladak ronga sorpenta chetong dunsi lokacharde puthak chirok tok amai padupon. Karbi Anglong Arlo Atokano Kileng Phlar Education Officer Mate District Mission Coordinator Hakim Rongpi ke Japon Pini Inglong Ahavara long Kedua School along Humri Padudam Bangso Kahumri along Inglong Ahavarta Osomar Lo Teknangji School Mesenangji Thanbang Atum School Chidam Vernangji Pathipi Othipensi Momti Arni Rongkham Lapen Socheng Block Arlo Rongpia Sangho Lapen Abitung Atum Inglong Karlu Chitim Ingphat Aphan Phere Repin Pen Adimaklongan Palidamlo Abitung along lake DPO Dilip Teron, DPO Tawasong Polama, Komchun Bang West Kapta, Mohan Singh Kru, Dun Maipu, Chandra Singh Dera Lapen Thanbang, Chetnat Nepalatum, Chetudun Lapen, Kahumri Hodrat Pen, Chetongsi, Isi Chirok Tok Amai, Paman Pon Pusi, Than Pachini Pon. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pai Kuni Ni Pai, Thongkep, Anar Lotili por Pai Isia por Malom. Dilau Janalong MLA Dr. Numal Mumin Methang Ahem Tikubalong Apai Sushila Mumin Alamu Aluatui Kangpu Labangso Aluatui Kangpu Amayalong KSEM Khonsing Rongpi KSEM MD Phukon MAC Pabitra Rongpi MAC Mukut Mohanta Dr. Anupama Hajong Midula Borua Pabitra Margarita Dilip Chandan Sushila Aloka Athui Ketok Abangpen Chenglok ke thike dinge tum chutong dunsi kitab kangpu amailong RDP 20 সাহিত্য জগতলৈ এক নতুন সংযোজন কথাশিল্পী দিলীপ চন্দনৰ নতুন জীৱন ভিত্তিক এখন উপন্যাস সঁচা কাহিনী আধাৰত লিখিত উপন্যাস সুশীলা মমিন এগৰাকী কাৰ্বি আংলঙৰ অতি পৰিচিত নাম 85 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে সম্পূৰ্ণ সুস্বাস্থ্যৰে 50ৰ দশকতে কটন কলেজত তেখেতে ISC পাছ কৰিছিল তাৰপিছত পুনৰ গাঁৱলৈ গৈ সেই 7টা সন্তানক কিদৰে সংগ্ৰামৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি একোগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিলে তাৰ এক বৰ্ণিল জীৱন যাত্ৰাৰ কথা অংকিত হৈছে সুশীলাত 4 বছৰ বয়সতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱায়ো কিদৰে কি দুৰ্জয় সাহসেৰে তেওঁ নিজৰ জীৱনটো উদযাপন কৰি গ'ল আজি পৰ্যন্ত 85 বছৰ পৰ্যন্ত তাক সুন্দৰ Bukajan Penanon Terang Karbi Anglong Live Adapor Pai Crazy por malam akimi Karbi Lamet amai pu hidinat rongpi aphan karcho panalong Rajendra rongpi pensi mai charipon Adapor Pai Crazy por malam akimi Karbi Lamet amai pu hidinat rongpi aphan karcho panalong Rajendra rongpi pensi mai charipon Labangso Karcho Mailong RD Kipidunutum Lake KNCA AMP Merina BP Bidisar KLA Bare Mingti Kadom Terangpi Minika Hansepi Soy Terang Hanjang Langso Karbi Rongasar Amay Amaypu KLA Hanjang Langso Aro Amaypu Bensing Timung Pencheng Loke Thikiding Lapen Pregjam Asong Atum Chetong Dun Pen Mailong RD Pidun Mai Chengchia Prang Hanjang Langso High School Loka Charlie Klim Somar Ahin Pen Karbi Lamet Alun Parjupon Uthot Maike Phalam The Klar Dakpen Kapachinipon Kasa Dun Maipu Jesse Pathak Maikangpu Alam The Kapachinipon KCS Dun Maipu Humsing Bepensi Jaipon Nonakimi KLA Amaipu Hidhinat Rongpi Aphan Alir Alon Pensi Archupon Rinti Bukajan Penanon Terang Karbi Anglong Live Pinya Adap Abirta bangke lapan sikang ton iglo chokle me chodam me kardom